den no aye pe no eno ne ade a eye ne botae no nyina emu kese baako eno ye de a wode ato edwa Felix Kwachifosu last minute appointment will be reviewed under Mahama or say nura na ye kan sa asem no say wona aban befa wo mu nnwuma nansan ntamu ansa na yadane amamuama ani disi no ade se owura Mahama tena konwa so a obedane ani enti eno ye ade ba ko a wode atodwa 3 Catholic priests assaulted at Nkwanta Nkwanta nye Nkwanta e woyeye hayo Nkwanta wo I think voter region Nkwanta wo ho no ade a yese okay ma menhwe se Nkwanta kro no baabi a wo na yenhwe ho asem okay Nkwanta in the Nkwanta North District I wo Pasa Uti region nti nye ye hadon kro Nkwanta asem enti monhwe no so asofo miensa oye Roman asofo yaboro wo mu fomfram ewo ho ya mfaye ni anto se wo nyame asofo yaboro wo mu ama kasok atade fite hye wo mu no ni nyina adane moja eno ewo ha enom nsawamu adoagire recollation NDC supporters mass up at police training school abatu obi no mekeka mu te say eastern region no de no ye de akonkran tesa no police baby etete police for no police training school no ho na ye kwa akokan no na okire mu say nsawamu adoagire de no wo mo san akan biem na kenkan bio no na enam so ama NDC achitafo no wo ma gitwi ede wo mani akire baby a ye akenkan no won say asante de no bekwai de no o ma kenkan ama ahyase ni news no ba say NDC na awen ne o mo san kenkan ye no MPP na awen ne ntie no na ba eso ate NDC de no so ba akon abekan ho nye no nko san na emmea ahodo binom no o mo kenkan ni nyina biom say be ya ye behunu ntie say ama difficult so be hunu say we anya say just o ma kan ni nyina wi ansa but be as it may NDC de no wo soro be yemperenu echen ani PP de nti no de achenye bia ni ho na mom kakra na wo mo anya no nso de ye pese ye hunu na ye hunu say we nya say eno ye ho asama eda ha eno no then Akufo-Addo didn't perform badly in managing economy ahiagba director of communication dema NPP or say amanfo e bona na adodan kwa Akufo-Addo so bo say wantimi anhwe wan sika asem ye nanso ono na dwene ne nim de ne akontambuo no e kire pefi say president na adodan kwa Akufo-Addo wangune ho anim asekora e wo ho enom stay in private sector if unprepared to work hard President Mahama na wabo wana ono be ya adwuma no kokko o say se onim se onyere ho so be mmia wani aya adwumaden a ene ko ankrankra adwuma mu na ono na mamu mu de enya de a ubenya. We accept election results with humility. We will work to get it right. Napo abatu nyina ya to wie no weni de dikan a Matthew Poku Prempe ya efra ne Napo NPP Frankatuni Pantuamu waba be kasa o say wode ahobrase eje abato mu aye ne tom na omo be pini wo machi na omo asan ababiem na saabra ne de omo ba na omo ba na opa bene eso afi I will probe election related deaths Mahama Yoruba Mama say abato emu awuwo no obehwe afi we abato no ati se omo nipa ba ko bi wu Nkoranza ha menya very sure or yes yet to be true was a similar but as to say we are not yesterday I don't know then other areas ebi and player back could be Ghana Premier League players e back yes ono so ye NDC di nkunu no wo ko gina ni ama NDC e no kofa mu ko wu ye enti ura ma so ba hwehwehwe sa wu no nyina emu na se obi boapa na ma bi wu ya ya twena so na minim
ne ana okobot se agina ne ama NDC no wu ye na ye betwe NDC aso ana eno so ya asem foforo a ewo ho enom afei or say appointment made after December 7 will be revealed. Suhine or no asem krono a ena oka biom. Parliament to reconvene at AICC Ground Arena on December 16. Parliament for say on messenger ne 13 or chinamem 14. Kwesiada 15. Joada Monday. Parliament besanyeshia. And this time round ye kwe ede besie ewo ho enom ye emre ene nkrabia ene bechere 3 dead 20 injured in Gomua Ocherekon highway accident eno eye dia ewo ha enom Ocherekon accident no nipa duonu nipa miensa wu nipa duonu aprepra ewo Ocherekon ekwan no eso. EC declares MPP's Frank Asiedu Bequin as MP elect for Suhum. Anonti Suhum so okwa MPP nino edi nkunimo ho. Se Suhum ho na MP no. Otia kunanu nipa miensa womo se womo ko independent ma parliament ye basabasa na ba ko ka ho. Aha anti Suhum independent na ntimi anwene. Okay. Eno eye dia ewo ho. Chamber of Mines congratulates Mahama, pledges support for mining sector growth. Chamber of Mines, one of your former good year Jumano, one num kabumku, ako aboma penima ama baso, say wedding kunim no ashano boss say, one no ebeye a juma ewo ho enum. Ofa atana say ewo ha anopei. Yeni sa enkomo kakra ewa ofamache na apom te san janana right meye yo akasima be du miensane kakra na kire se ye fa agodie mu nsam tip of sports de aba yenhwe Felix Fosukwache na some de atudwa eno bi na Suhini so kan last minute appointment will be reviewed under Mahama ma yenhwe President Akufo-Addo yemano 4-year term. Yeah. And then nyina no e kan 4 years no ho. Na dwuma beba wiye 6 January 2024 and 2025 anajo ana homachi ndumienu no. Aden eye onwa na ade nti na ene DC e kan say se o mampani ye adwuma bi sabre ya o mo ba o mbe sachirem eye o nwa so o mo kan say because for me you inherit asset and liabilities ubedi akonwa ofa akonwa no ho kan akonwa no ho japade e na dia president Akufo-Addo be ye ni sabre bia so kan adwuma ho se o mampani di o mo kan wan kasa wadwen e wo ho se Ghana ni eye de wan ya Nana medasi anope echia yetiefo nyina ene ahwefo right YouTube ho ye ne adaje kura enti meka kire wono ma eso data sisu nyina se ya wo mo ehwehwe hobi na sompa eguso trende no wo mu nyina nka homa ye trende mom ekunafo achede no nso yeguso a ye gya ye de no enche de ntwiro no beduru so enti odie ma meka ho a na waye ne ntem 0598994994 obetima ye momo ketwa bia nsa e de atoso ama yeye nana de chiniyemba e katitu ni urasi hwine ne kwacho fosu Felix mo ensema won mo kan no eduba bia ayese court da ho abobo ne nso ye nkomo a akoso tese de bra na mampane Akufo-Addo ho a eduba bia nkomo bi etimi koso kokoam e wo fie na etimi abamu ampa na aye adwuma no sa nkomo no bi na akokoso e wo kokoam a wo mo na dikan eyi ho de a kire na ebiti 2017 ana se 16 wa ye to abanu wie dane ye no sa nkomo no bi koso esan se me de edikan asie no na yetwa bi de ayemfa nto ho right nti se ebiwie bi wie a na kire aka se ye
padanka bedenka esan se de odi ye won waye ni bi nti ye ntwa akire na ne aka ye mmɔ ho ban nti ne ye ka se de moadi ye ni nko ne aka ye mmɔ ho ban se contract ana se appointment bi no mu a wono mo kire no saafo no enni ense emfata nti na wo mo hwehwe mu a ene asem bi eni ho Omo na nchire mu nie o say Kwachi Ofosu expressed concerns about the timing of these actions, warning that they could further strain the public purse amid Ghana's ongoing economic challenges. In some no person o chere say oman no yisika sama to ape enti no ye sabri ye fa nkrofo adwuma na ye sign contract bi no ma e de o ha beba beto oman sika sam so yewura min adam bra yewura kenofuri ata ko ye obehye mu bo ma kire se sika sam ni se de yakura eye e chenkane no enti se yewura fosuko achika se atape se transition nyanya adwuma nwie ye nane bibia ma o ye de ne hu se atape sa hodin ni ntumi a enya de o be appointment right ebetimi ntina wono maye na saafo na ya appoint wo mu no se wo mu di efata ese wo mu ye adwuma no a de ntina emu hwehwe mu wono mo nso nyina ye Ghana fo no bia national cake ni ye chena wo mu nso nya wo mu share mfonso bia ni akire na mmom akwakoduru se won se ho won fata ho na amanyo 70 ye pia na hwe ho dia eno no sa no mo hwehwe mu a da na afa na nso ni nyina benku ni nifa nyina no eye pe because ansana obeka se woto bo abo no na ebihye ne nsem dada onya se ne na esi bi so na wafa bi ekura ebie de kan akoso pen right nti etoda ya na ye kase wonyo obeye nso ya na ye tan de wodi kan ye bi pen no riba bi osu so obi nso ebetimi aye bi na nso nsem a wo mo aka ni nyina no nso no kwa bi so ene kwanse Ghana fo ye fa ne tra se ye ma ye hwene wurawura mu pa na ye hwehwe sa niema no because man be ye a ye ka ho saa na niema ete pansam nso a eno nso ye ka ho sugitira hodo a ye boy nyina ewie ma ye to ye de anibre esesan yi no ene efiri nenso ba bi efiri no mpenimfoma enema mu nso nya clear na timamu fonte ase ente saa ye be to esika okọ agu ne yakofa bidie nso ye hye abonsa na atonso right nenso sika okọ no faje mu a na ehu se sana e abodembo ti ho so hini ne right indication be na wunya efiri mu kwa nsama omo kan do you feel say womo abai womo nsama okan ma omo prepreja omo ma indication say omo bo mo mfa adwumayefo ana na nyesa omo mfa adwumayefo na de me hunu ne se se so no ase so na afa ne de nti se enso ye ba e be fe de na emom enye se ye de foforo e ba o de wo ho dada na so na asesa wo magum no ye be hwehwe mo hu se ye so no de nko an na ewo mu de a ye be yi na ye de chine ye de nso bi ewurawuram sa na ade na akoye nti nye se bi a ye mfa adwumayefo adwumam na emom se appointment na political appointment a ahwe ye wa konwe hinhim wo office no asem wo ho se ye yiu na enyi a ahwe transfer betimi abama na ye okay nti eno ho nsem no na sadi osika se man ni sika sama ato ape nti appointments bi no mo ho a won ba won ba hwehwem no ebetimi a se sika sam nya de ne yintimi ntua asafo no ka nti obeye adwuma ye ntua oka ne so obetena fie opede wo hene ene wo fie bi a obetimi aya de foforo bi nti woni be ba ho so no na ye appointe wo de aha na te sadi akan ze yemfa yani ni akire no Woma ye fa womo no say ye nokore say ya fa binum a genuinely emra kwan so na ya fa womo yes ndi any this betimi ahwe
saafo nanim aka say aban dada no ne fa mo ndi ye pamu nyina ya pamu nyina mo nsan kofie NDC for betimi ahwe taking into consideration promise o de ma Ghana for say o mampani Mahama e ba be ma Ghana for nyuma okay yes wa wo be ma Ghana for nyuma say say obi kura ye di obi edi kan afa nyuma ye for ama wa send ye wo be fa bi mom na aka ho ne ye meyi bi mfiri mu na me bisa saati o kan brofo bi wo ha and we ye quotation on one anum asem ni okay or say so it is not in the interest of both those who are being recruited and those who are doing the recruitment to carry on any further because they will only be leading the unfortunate recruit on the path to nowhere. On the path to nowhere. So technically, to nowhere. To nowhere. Woman, your baby uncle. On iron. Intino. More for no. A bay say ye be jai. If he say, Nkusiaga. And until I may be some question and not say, is it the case? Say, and this is for betting my Ghana for him. I can say, Nanado Danko Kufuado Fancrophobia Juma very way. Yen as I say, Yabedia Baintino, Nanado Danko Kufuado Crawford for my domainano. So, my teacher for you muddy, or my secretary you muddy, or more call any state institution be my you muddy. And it is for betting me a share Ghana for any my yes idea way. There be on condition. Say, one bit to me, yes, sir. Ade ba ko ma hu ne se say yes no say ye chini yo wo mu nyina no wo mu tena bonten di nkomo na etoda wo mbe ka bo hu nti wo a bibi hye ho no bo nso di mirika no wo dwane nti wo sori wo konwa so aba na obi te so right sa na akwakoye say ya fa wadwuma mu wa hunu ho so certificate no qualify wo emra bie no ho betimi yi na mom na panin bia wo ben no na wo ho na wo pushi wo ahye ho set no wa ampe wo de sha se obese bo life wa amfa ampe certificate dia ene de ye kan account eno no de to asomu eno de NDC kura na te akonu so to asomu yes ba bit say ne mum say ye recruit you police soldier migration ana office baby na se wa sha se ye adwuma na se ye yiwe didie ende mra kwan mu no na eni ha eni ho is neither here nor there na mom transfer there on betima transfer okay send ye transfer wo there ye nyiwe di enti wo da so ewo mu do you feel say people like Fosukwache, people like Sohini omo manage omo nto omo bo ase on how omoba media mu be kasa me bisasa because enche bi eni na wotwe me ensan kra na ye bo jungle bi wo ha se o mampani Mahama e be pa edwuma ma Ghana for enti o kasa ya enye sabe they are setting o mampani Mahama against temamufo I say ye to takra de gem e wo mampani Mahama ho ye kan sem bi be ma Ghana for bu afu o mampani Mahama wo bra nora ya so no mampani padom agitwi abu ayi enyenye edi eni di sechi ndi omo kan se ya ye ba ye be yi nana ye normal se tumi ni medi wonsem a ya na okay kan ya opebia o pacho na mo bedi wonsem wie na ho se wo na ekura wo a right sabre no na ehu de wo mu se oyo bi abehunahuna ye ana se obekoso a adeda ye mfem right wo de besom ye ana se wo de be hye ama ya som wo nti ende normal okay na mom wo mo nto wo mo bo ansa sanse ahene pankasa ya na nkure hunu na ye dede right we bia no nso no na kwa bi so de you market on the wall adwuma adwuma hyehyɛ because she say aban na ba obi e pe ba bi ahye obi e kan na ya tenenka akai no na ye ma appointment wonderful nti say ba bia obehama no ye kɔ na ho no filth bi wo ho ampa ye hu say ye pia ne hye ba bia beboa ye nti kwa bi so no
lobbying skills ni bia right nti normal na wo mu nim ka ye ni mutie abono nso ewo ade a chen bia adwumadie so ha ye sompa enche ye befa sports e de abra onim se kwasi adai Ghana's version of Air Classico baso ewo Baba Yara Sports Stadium Kumasi Asante Kotoko ene Accra Hearts of Folk omo de si ani ye beba na ya befa mu nsam de amao ebra ye prapra kwamu ye nti we mfiri ho ye ba ye wie sports na ye ba ye beba be hwe bosha ahodo a omampani mahama sheye ansa na ye to abade amano ye beba be ye de brofo kasa mu ye frɛ no SWOT analysis ye kasa SWOT analysis a eye model bi a ye de hwe bribi mu ehunu emu ahoden emu akwanside ene emu niema enti SWOT no no ye beba be hwe the strength ewom strength of mampani mahama wo ede beye sample ntudwuma no then W no ne weakness ye beba be hwe the weakness a ewo promises a waye no mu then O no opportunities ye beba be hwe the opportunities ewo promises a waye no nyina mu na T no the threat ya ba be hwe the threat a waye ewo promises a waye no nyina mu enti anope ye SWOT analysis ewo ne bosha ahodo a waye no enyina mu wenti na ade eche a ewo so de afidie to sompa na utie aha eno over yenhwe we last hour na yemfa sports no briefly emra na anopei omampani mahama na ekasai one Letitia osai ne di nkomo Letitia osai wo city newsroom na some say stay in private sector if I'm prepared to work hard Mahama warns potential appointees omampani mahama na ekasai wo say wo mo a omuti beye ye no benya kwan ne na ye adwuma no se woni wonye krado se wobeku hu aye adwuma den ene kwankura adwuma mu ko private sector ho de okobola asalase obi amfa ho no no na mamu mu de wontumi ebola asalase ewo mu saasem kuro ya seso na do danko akufu ado kan se o pe wo ho anya ko private sector e ma na mamu mu enso wie ye no na mamu mu o mu na enya omo ho sa ye ofa nimdie ni suahunu efi na ado de no mu na de beto wei eho a ede na obeka na me da ase no pei na ni nyina no etwatia wa me se wo twen sere ba ko se ho ne ese esiri du a ba ko aka ye na misa ho asem na se wo hwe soro ni chini ya na mo no a ya na overlapping kakra wo mu any saying de we beka no ya na ne nseso na ewo baby foforo o se o bebola asalase wonye adwumaden dia ko private sector Ghana ha ye we nso ye hunu se private sector ho no ena adwumaden no wo pa ho na ye the engine of the growth wonderful ho no ena ye nsoso so ho na ye beka oto ama de eso ye no wayro ho aye se de be ya kama na nso e ba aban de mu a aban no wo faase nti se de ye pe ne ye no waka ede kire Ghana for amihu se why ready so obey adwuma nti ete se tribe wi aminim wo mo opesu wo wi awo a no wadi kan cho so ne de wo mpa asisie nti woni na ye ade a ma munye pefie nkire no nti wo be yu yam aye bibia pefie be wi woni be ba ho so no wasisiu aha nti saa na ete na mmom wo sese wo be bola asalase a ko private sector abra wo wafa private pay no unsu hu se private ngo se wo de private to government hu de abaye no private no wo jire wo hu ye no government be so sidi enti kwan bi so no e abebuo right na wabu safo obenya kwan wonderful na ya adwuma no se wo private no wutimi kun hu yire wo hu eye ma private ejina de a ene na se wo ba ne die mu e wo se wutimi de sa ahoden no ba nti se wunkura sa ahoden no de ne san fateren ba bi ate no a ne de ne se private ho ne wubu faso ni nyina no se ye government ho a wakatua so right nti se how to me ye na how ba be yire ho ye a se tie bia no obedidi nti kwan bi so no e ya bebuo
ena wabu yen se wo de toto mempeni ndada akufo ado de ho a adekyen woko mempeni a wote so na adekyen woko ne de a wo kan se wo pe wo ho anyade a kwa ankura nwumam na emom se me ha na ade be pesika de ene na nha ahomma nenso won ma ekoye bobo ekura no nana wo munya wo mo ho aha nti se ukona ayere wo ho ye ne tese de wo private na se tie bia obedidi mampani a wote apatem aka kire nse obia bedidi peche de ma Ghana fo ani breto aba no enko ese ekwa kodi fa bi na utu ho fokora ye ntie we de obia bedidi ndi se obia bedidi a ene na government ho no wopo ho anya ema ho tena private na create nyuma na afoforo nso nya bi nye na obia nso atimi edidi nti na ya bebu no wabu saafo no ena Ghana fo nyina nso no wabu yembe nti ye de wei a edi kan sie ebe ye mfanto ho e de ama we nti na mamu we no nana markets na doso okay yura napo manfo ibisa se wo hen se sompa mo kan no na vice ye je resource na tom na woni ho eno achie running mate asan akasa ni nyina chi yente ne nka o de krata aba bonten o se resource no o mo je tom ahobrase mu na ombe ye aduma epin ombe pin o machi akoye aduma den na o ma san aba bio eno ene ne a o de ato edwa ewo ho enom over who say e wo say running mate flag bearer ebe money statement nko na running mate be money statement nko ana da bia na some ka say na biribi wo ho na kwan bi so no ebi se de alaji baumia wono wone nanado bae shock ahodo a wo mo fufa ye pa sa abre no ono de wakwari na mom yewura na po afi na weka se kese etesa no wo ba mu bie ko free MP ne minister na ode ba hayi nti won de sa yaw no ebi ntro ne da na edikan ni nti we ebo no ko akiri pa se opie wo TV so kura nka ebi hu se ahwa nka ebe ye ho cartoon so kura de ababonten nti kwan bi so na wo hyeda mu a no wo kyekere ne ho were eyese wa babonten na mom eni kwan se de wajitu mu no o flag bearer di kan ba be kasa o kasa na oni ho o kasa wiye emuye bia nhyeda emai endorsement kura mai anka anya hwe o kasa wiye no kura na ori ewuntimi nkasa no o Twitter page ana yi kura na wonso akọ caption na de akoto ho na de kakra bia ta akire system no mbekwa ko yi abeka ne sisi a brogesi wombeka ho asem na mom achia emuyi esena bebu nyina na aboa no so waka wonwe emu aye no sompa kasa ya se de oyeye ne nye de oyeye ne nye no wa ma bonten enye yi na sese waba yenso yesum na womo empini womo achi sansa ho den de ewachi womo pini womo achi a na wombehu emfonso ahodo a eye yama sa defeat no mu concede ye empo wono a ne diem a o hokra entimi anyi no over meda say mayenye nkrato emra ye ba ye befa tip off sompanie enyumunie sompanie kasie bonie sompanie osompapanie sompanie radio nie yaba sompa What you mean sorry to you media say ya hwere no anka ya hwere de St. Mark's Natural Health Clinic ya damwase ayambo akwasi senye ho a anka sesema ye funeral kametada ho majinkwa any St. Mark's Natural Health Clinic St. Mark's Natural Health Clinic die yemfa ya de anko ensan fansan ya chi mekamfo mo bia enyarwa bi se stomach ulcer diabetes prostate cancer eni yade sasabro hepatitis stroke
awo ho na ye den enam nsa yade say yemfa mfidie ntwe efie wo nipaduam ye broni beka se detox St. Mark's Natural Health Clinic nyame dia chewon kwa obehu St. Mark's Natural Health Clinic e won Nkoranza New Market Mr. Desmond Abrun say no mu woni public toilet in the dia nim hwe openchemu aburu me die so a fra homa bofwe 0592 928786 0596 802161 and a 0241 023418 St. Mark's Natural Health Clinic. Wa pomodi ye hiade. Nananum emwaduma nyina frosie die na so wonim enkankatesie mu denti na isi nkanka hene abibire mu ha asoye tumidie bibiduo kasa yade ma yade bobirim dwane eye obo herbal and medical research center obo herbal for no de wono be expert e wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de obo herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno nti wuti yade a ayekwa nkoro no na wonso wonante kakra bi na wabre na afi no ebo peri de bia wo de omoja broso no kosoro e bia won so wonan ne wasere etimi tutu ne toda yesisirisi da wo de ananse ache wo yam timi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo konji etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene obo hebafo se wo hu ekira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ene di hwe ani mu Accra ye wo kasoa Techiman ana Nkoranza nso obo heba asoye ni bi ho ubenye enupa bi wo Green Life Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike heba odumase ana ba bia eto no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 obo heba abibiduro kasa Asunekura, Trapotokra, na sunu ekura kron. Herbal centers ne doso. Na nso ne waje wa sobade. E wo the whole West Africa. Senedro, etu gonorrhea, asentantampa. Eye eja Abraham Herbal Center. Yade be na daso. Breast cancer, ulcer, coco, anasa diabetes. Prostate so ha bia wo no. Eja Abraham se bra ne nchen. No betu asiama. Afi, woni enka wo nanum. Me kire halitosis. Kohuru Dr. Abraham. No nanum ba ye hwe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 hw
bɛkyere amendu bena wo so yade tubu akɔfa eduro waso mienu abadwa so wo suru kontunu enu ye memeduro emma ye memma ebeyi usishim ebedi wakagire mu atumi ewura corners Virgin City so ye do waso wo de aba abonche so na maya ni ti hojai se wonya Virgin City e de hyehyɛ ho a emma wase ye neat na ye nkabo ni bi afiri wo na ma wase twan samaman hwehwɛ Abraham Herbal Center e wo sunyane wodo ani kyerɛ estate kwan so a wa ben brotherhood asodan no opposite Dr. Acherako Kumasi so Oshim School Junction Presbyterian Sodan in Tempe Anasa Fre 0242 76 4835 and 0505 740223 and Abraham say what the idea be about in chain na so abu aduro ni ade na siem to a sambra bejo sika Abibidru atimemu first hwehwe na yagye to mu dada na Food and Drugs Authority de almost tempo sisu de amafo eyikyiro kyese yare konkro na abekena wo so ne Nyankopon na yi se nro ya kyere menua wo drugstore ana herbal shop bia ko pese nro ibito Esmond Born Herbal Mixture Esmond Malamis Esmond Co Mixture na Esmond Pan Herbal Mixture enro hodo nyina yikyire herbal center da Roma no de bedwa so eho ya bibidru so yekuku dama so fuma mama Esther me kofa bai Esmond Born Herbal Mixture ye duro bi etimi yefu yare pa tichiru no osa obeje tum yefunyare yare bi a ye pa ye sanse wo yefunu ye ya no wa fe osia obi ehu moboda na sunya Esmond Born Herbal Mixture ye betuasia makra Esmond Maramis ye malaria dro tata hwe abedwa so na tu typhoid fever se any jaundice say ye malaria pa na etete wo de bomodin ase ni monimu ya obekokoto Esmond Maramis wo haw ni nyina bebe na wiye sabada ho pa de a menhwe ma okraman bekawo na tie Esmond Co Mixture ye kokoduro papa mafo gye tuma edi wadanse emfa wo ni babie kokko na fifiri oni padue. My name is President. In this